Pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo montažnu kuću Aurora. Pre nego što počnemo sa recenzijom, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavest o novim ponudama. Montažna kuća Aurora je moderna jednospratna kuća sa dvorištem i predviđena je u više varijanti kao većina kuća koje smo predstavili. Interijer same kuće je izgrađen u minimalističkom ali modernom stilu, te će vam isti pružiti udobnost i komfor koji tražite. Eksterijer ove kuće odlikuje smirena minimalistička vanjština te veliko dvorište koje je pogodno za odmor i rekreaciju vaše porodice. Aurora se sastoji od prostranog dnevnog boravka i kuhinje između kojih nema pregrade, 3 spavaće sobe i 2 kupatila. Ovakav tip kuće je idealan za sve višečlane porodice koje su u potrazi za jednostavnom ali pritom modernom montažnom kućom. Pošto je reč o montažnoj kući, istu je moguće nadograditi i poboljšati dodatnim elementima. S obzirom da vidimo da mnogi sumnjaju u tačnost ovih informacija na ovoj fotografiji, možete pogledati da ova američka firma zaista postoji. Iz tog razloga se trudimo da privučemo pažnju stranih izvođača radova kako bi pokrenuli proizvodnju na našem području. Trenutna ponuda na domaćem tržištu je jako nepovoljna, pa smo iz tog razloga pokrenuli ovaj projekat. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete video. Ne zaboravite pogledati i ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.